Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang kagejuk dalam tenaga, kagejuk sihat badan katanya, sehingga katuk dalam malamnya bak malam 26 Ramadan. Insya-Allah leh malam tu Ramadan akan ditinggal katanya. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu kepada Nabi katanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya sebagaimana katanya dalam suluh yang akhirnya suluh pemerdeka katanya dari api neraka. Pakriban tu'um api nerakanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu alaihi salam faqultu ya Jibril sif li jahannam. Katruk baklun ke Nabi malaikat Jibril. Lalu wate truk balun qultu ulun kun ya Jibril sif li jahannam. Cerita baklun tiga pakai ban tiput-tiput tu'um ba apa neraka jahanam. Karena neraka jahanamnya neraka yang tamang orang mukmin, orang tauhid yang pegot-pegot maksiat lam jahanam lepas tu. Ya, lalu ke Nabi nutiput pakai bantu neraka jahanamnya. Qala lalu jawab oleh Jibril, innallaha khalaqan nar fa auqada alfa amin hatta marrat. Sesungguh Allah Ta'ala gepegot nerakanya lalu gepudip apui, gepekap apui alfa amin tiribetun yang gepudip apui hatta marrat sehingga dibedah warna apui warna merah tiribetun hana lulun summa auqadaha alfa amin hatta yabbat. Orang gepekap lom tiribetun tu jibedah warna apui warna putih. Alenyan gepekap lom li Allah tiribetun tu hatta swadat sehingga dibedah warna hitam. Maka ji apui nerakanya hitam. Maka waktu itu lewat atu titi neraka kon penuh kena lampu di sini apu hitam nyoban yang kepeget oleh Allah sifut-sifut neraka. Kemudian waktu ke apu hitamnya la yaskunu laha buha hana tengap-tengap dibedah lidah apu. Lidah pun membah-bah laju hanai piuh-piuh wala yata'u jamruha dan hana lulun ngoi-ngoi ji. Kau lagi kai katanya kai katanya yang tatut wate trip ngoi je kabe nyo hana je kabe mo nyu laju apu hu laju hana je kabe pakai bantu neraka. Lalu kepegah ba'da hadis la ilam arsala kirim oleh Allah Jibril kepada Malik Damaniyah, malaikat jaga neraka. Kepu kirim nan bi an ya'khuda juz'an minan nar yujak cok bacut apa neraka. Kepunya fayati Adam alaihi salam. Yakjuk bak Nabi Adam.
Karena Nabi Adam waktu kebetul dalam syurga tengah dunia payah tagun bu. Dalam syurga nak payah tagun tapu. Kebetul kena payah tagun bu. Hana apui. Yang berbikin apui dunia apa hana apui. Keperintah Allah Jibril. Ya. Bak malik sama dia tiaan. Laki apui bacut. Ya juk ke Nabi Adam. Hatta yatabaha bihi ta'am. Supaya juk ke masak. Juk ke magul di Adam. Makanan-makanan. Juk magul. Lalu berdoa Jibril. Ya bak malik sama dia. Faqala Malik, ya Jibril, kam turid minan nar. Tama Nabi lanjut kun Malik dengan dia. Allah ya cok apa? Nabi lanjutnya. Faqala Jibril, uridu minha miqdara tamratin. Lun maksud be raya ta. Ubian nak kerma mantong aja. Ya, lun maksud unya nujuk biar nak kerma mantong. Lun putron ke di ubumo. Lunjuk ngon magun Nabi Adam. Lalu dia pegah menan faqala Malik kulli Malik damaniyah. Lau a'taituka miqdara ma sa'alta. Ya, kalaulah kun Malik damaniyah menyelunjuk ya kadar gata laki ke ubi sinung anak kurma. Ya, kadar tamratin, kadar sinung anak kurma. Adabat sungguh ancu segala langit tujuh ancu bumonyo yang biar nak kerma langit je kededa ancu ngon tu umnyan bumo ancu. Lalu faqala Jibril, oh menyancu baik kan Jibril bagi duk Nabi Adam lah ka ancu bumo. Faqala Jibril gukul Jibril menambah najuk tiada anak kerma bane besit a'tini nisfaha tiblah nak kerma mentang ju be tampir loh langit loh bumo anali rumah Nabi Adam ya ana rumah Nabi Adam anali rumah tanya tu syu Adam pada dulah nujuk tiblah kerma mentang mana gekon oleh Malik lam lau a'taituka ma turid nyan hai Jibril menyolom beri kata bubi kata rencana lam tanzil minas sama qatratan walam yambit minal ard nabdatan. Nya menunjuk kunyan lagi kata lagi lam tanzil hana jitole ni bak langit mustitib iujun. Ngontu kandang tu umnyan ujun hanali. Wati hana ujun walan tambu minal ardi nabata. Hana itimoh li bak bumonyo tumbuh-tumbuhan hana ujun. Pum baju lawan Nabi Adam. Baru pula bak nyoba je, ana itimah. Kepuapui, pum daguh nak makanan. Muti tep hang ujul li yang tiblah nak kerma. Bak kai batanuh angoh ke dia angoh. Ya, modum tagalon ka lagi nyam tu jino, wate kung tu bak kai. Ma padum chit kun Jibril nuju hom cilake. Hai bikile Jibril summa nada Jibril alaihi salam. Kemudian guhu di Jibril alaihi salam, ilahi kam akhudu minan nar. Hai tu halun, padum temalun cok apunya. Tinung anak kerma ancu langit bumi. Tiblah anak kerma hana tujuh le wujud hadi mohli bagai. Padum ya Allah lencau. Lalu kun li Allah Taala, qala Allah Taala khud miqdara darratin minha. Ya, tak laki mantang menang. Kadar ubid hui. Karena ubid banyak tu hujung boleh. Ada jud ba ubid hui lam, ubid lam. Ana tu ubid li. Nya ubid hui ka bi ubid. Ana pak tak ubid li ya. Laki mantang kadar ubid hui ke Tuhan. Karena ana mungkin tak ubid li banyak. Duhnya anda be yang tak deng ba tingkah. Waktu jilu le motor kan ni puah be-nya alu-alu. Ma panelong cek panyan. Ana pa ubit li laki kadak bi dua mentang nyang ka bi ubit. Lalu pegah le Jibril hai Malik ubit dua mentang ni ju. Gucok le Jibril nyambak Malik kadak ubit hoi. Kemudian gujak jom-jom. Gujak rah-rah li Jibril yang ubit nya 70 ge
70 boh kurung. Gujak jom ya chung. Yang bidoi 70 boh kurung gucung. Ban gucung nyan tinggal tu lai. Nya tu bak gunau, yang bekas ada gucung jamun. Tinggal tu bai. An 70 boh kurung gucung tinggal tu bai. Lalu baru gebar ke Nabi Adam, nyopat Adam. Cok kata dagun bu. Lalu ambang gejup Nabi Adam, gepedu nyan atau bidoi nyan. Yang kagecung 70 boh kurung-kurung ateh tabah gunung. Bak pucak gunung gepedu. Amban gepedu atau bidoi kali gecung bak pucak gunung. Lalu fadaba dalika zaman. Ancu mudedak gunung nyan. Ancu gunung. Nyan dong bidoi kali gecung 70 boh kurung mudedak ancu. Mapa kriban menjaga di dalam neraka tengah. Mendum gunung dunan apa kali gecung. Nyo kenapa asli le dehoi ya mudedak gunungnya hancur ngam bekas tekanan tu lalu apunya jiwa temaji bakton lam neraka jiwa tema kedi apunya tinggal itu mengji wabji tinggal babak kaye tinggal nam babak batena rupanya tinggal dalam betul. Kerana dia tak tekak betul tibik mung hanya dah tinggalnya. Tekak batik dengan batik tibik mung tinggal dalam batiknya. Makanya ke ngamungnya ada tinggal dalam betulnya ngonyan gemagun bu li Nabi Adam. Kena pegah pakai bantu masalah apa nerakanya. Dua be mung yang kali kecung ancu gunung apalagi apu asli tengah. Temakiban kita tak pelepah bahayanya, kelebihan tarawih tu malamnya. Malam 26 Ramadan. Orang tarawih malam 26 diangkat oleh Allah ke gonyan ukuran ibadat gonyan pahala ukuran 20 tahun. Ini bonus bah Allah. Kemudian malam tengah malam 27 Ramadan lewat gonyan ba'uro kiamat tengok aduh titi siratal mustaqim lagi kilat yang menyambar ana tate tu neraka penuh ada te nyongang kelebihan tarawih malam tengok lewat titi tengok lagi kilat 3 blend godih bak pintu syurga laju iban tu neraka yang begitu berat tu ana tate dah nyong kelebihan tarawih malam tengok makanya aku nyong mandum diberi kelebihannya oleh Allah dengan ibadat kedai yang baca. Hai ibadat tarawih tapi lagi yang diberi kelebihan karena neraka no wa in minkum illa wariduha. Tidak daripada kamu kecuali mesti lewat neraka. Nabi-nabi lewat neraka. Tapi lewat nabi neraka yang ke lagi kilat yang menyambar anda gede kaglah dah kedih. Maka jihnya kelebihan katanya malam tengah 27 Ramadan. Ada juga habis Ramadan. Guna tarawih tapi gujuk kelebihan-kelebihan oleh Allah. Tapi insya-Allah leoro tu selamat tinggal. Kemudian sedekah ikhlas tu malam baru malam 25 juta. Leher tu 18 ribu. Ya, semoga diik meningkat katanya. Ya, leher juta, leher tu 18 ribu. Bandung sedekah tengok dari malam pun hingga malam 25. Dari malam pun hingga malam 25. Bandung leplo si kurang juta 60 ribu. Leplo si kurang juta 60 ribu dari malam pun hingga malam 25 Ramadan. Semoga sedekah ikhlas dan nyonya gusimpal ya Allah ketabah tabanah tengah orang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.